undiro mpuzamahanga mpuzamakungu guca cyene wabo cyanda kuzi kana ka mama kana ka data muri Republika y'u Rwanda bizamuke tubyagure muri East African Community tubyagure muri Afrika no ku rwego rw'isi. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira: Barafinda Sekikubo Fred, Tumva ndi Kanombezi Kanyarenze Gutaka susukuronika kibi bitu mitanyinanika ewe ay arorororororo uzakinishura nuturuki byose fazanyo munterekani zirava nangijimoka nigufa muka ibitutsi none nta nubwo bigituka wumva bituka icyo biti kiremwa muntu biteye ubwoba biteye isoni bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu sinzi hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo n'umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki. ingoma nje nsora n'ingoma nakunze kumbwira ngo nunkunda cyangwa urankunda ibyo nago bindeba ukora umuntu muri kumera ukamuhindura je niba nagwaye ingoma niyo mfite ntabwo negeka icyo nsora n'umuhanzi hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu. Wida kumva n'umuhanzi uwo muntu wasaga abanye urumozi Bibure rihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze. Hari bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi. Yes, ndasambana for real. ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayipfunye. None haje n'abahanga batuka abantu none sino ukumva baratuka icyo bita umubyeyi wari we wese, umuntu wese ukumva yatutswe. Bibira bihanangiriza irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo. nibyo kabisa. Iyi nkuru ntabwo narigeze nyivuga ariko uyu munsi ni mwiza kugira ngo nyivuge. Hanyuma Silverback ije kurwana rwose kurengera umwana wayo. Wari uduherekeje aratubwira ngo nce bugufi twese twice bugufi twicare tugaragaze ko twebwe tudashaka kurwana. turashize noneho naho ubundi dushobora kugira ibyago. Turabikora hanyuma uwo mushyitsi arahindukira aranyongora atari ko ati ntabwo wazibwira kuri perezida w'iki gihugu. Viewers, apologize, I'm continue. Muranyumva hariya? Uwo twari kumwe umushyitsi arambwira ngo nimubwire ingagi mbwire Silverback ko ndi perezida w'u Rwanda nta itari ikwiye kuntinyuka. Ariko already nari nageze hasi nyine kimbabaje ndakamenya. kugira ngo jewe n'abashyitsi tuhava amahoro nyine nibyo
nibyo kabisa. Reka mbabwire ko aka kanya tuvugana ku isi yose ingagi zisigaye mu ishyamba ry'ibirunga rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo bihugu byonyine bibarizwamo ingagi mu isi. Ariko muri ibyo byose nta gihugu cyita kuri izi ngagi kuruta u Rwanda. Nta gihari. Ingagi zacu ni umutungo w'igihugu, ni umurage, aho ziba zirishimye, niho iwazo. Ewe aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. akanyanga mu mutaranda kakoroga. Ewe aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs. Akwiyamya ma. Akwiyamya sha. Mu ikanisa mu itorero hameze nko mu mashuri asanzwe. Nuvuga ngo mu ishuri risanzwe hari abana bari muri maternelle, hari abari muri primaire, hari abari muri secondaire, hari abari muri kaminuza, hari nabandi bari yo hejuru. Kandi buri munyeshuri wese ahabwa isomo bitewe na level agezemo. Abana bo muri maternelle n'ukwirwa mu gusimba. Muri primaire mugasimba buke, muri secondaire block, kaminuza urakubwira nushaka gushiramo ekutere ni wumve nutumva uzubanza ukishura bakakwigisha uri mukuru urimenya. Ibindi byo hejuru nuko nguko. Ariko dore mwikanisa ukuntu wagoye. Dufata umwarimu umwe uza kwigisha abana bo muri maternelle no muri primaire no muri secondaire no muri kaminuza bose ngo bigisha isomo rimwe bose batahe banyuzwe. Niyo mpamvu bazabazana ntagaho yabwira izandu kavuga ngo nje ngo sinza mwumva. Baza n'undi swali yazanye maternelle yo muri kaminuza wowe uracyari muri maternelle ukeneye abasimbuka. Hey y'all, come look at this. Mfite mikrofone wenda ko ndumva ninje wazamutse cyane ariko kandi kunda kuvuga za menishi kugira ngo nawe utarangara. Ariko kandi tujane. Bwana sifiwe. Turashima Imana ko Imana abanye natwe kuba twavuye iyo dutuye tukaza kwisanga hano. Paulo yambwiye Kaini. What? Paulo yambwiye Kaini. Aramubwira ngo Kaini we bitebza. Amubwira amagambo abiri. Ese komba hambonda udakeye. Utangire ngo Yesu we Mana data wa twese ngo nari naragusabye umugabo ngo soyo nguyu wa ngo soyo nuwuhe washaka wamujanira gike kuko utamenye bwa bundi ko atari n'igihe bakubuje ngo banze umureke ntiwumve. Imana izamuhindura ibaye itaraguhindura nawe ngo iramuhindura. Ayiwe harimo mperutse kubona ndahwera mbura uko ngira kandeke kubivuga byoja kugira kuko ni ku YouTube. Tutaragira kamera mu ikanisa aho abantu benshi bavaga mu rugo bafite gahunda yo kuja gutegera, ariko ubu nyine umubare w'abantu benshi uri mu kuva mu rugo uri mu kuja mu ikanisa ugiye kuvuga ari mu kuva imvuzi muhira mu rugo. Nuko umuntu wese ari mu kugera mu ikanisa akumva ko nadatambuka hajya imbere ngo afate microphone avuge yego tazomenyekana.
akazamagira uca mu ikanisa ngo atanze akabizu mu ikanisa. Sinari mpare narabikurikiranye. Ariko iyo mpaba ko kabizu mba naragafatiye mu kirere. Sinari kukemera. Ya ikintu nasaba abakunzi banjye nuko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutara ndakakuroga. byiza cyane. Crash. nsanzwe mfite ikibuno kinini nuko nyine umuntu abateye nabi. Nuko abantu batakibona. Ntago baba bakitaye. Ubundi si muri ipantaro icyo kibuno wakikura. None so wajya wambara amajipo. Ntago byakunda, ntago birari ibintu byanjye byarananiye. Butches? Ego amana. Tuzakorana ikiganiro yambaye ndebe ko byakunaniye. Iriya karitsiye utuyemo rero ugiye kuyinyeganyeza bucece. Akateretswe n'Imana uwo azengereje abaturage. Ngiye shaka umugabo wanjye n'umugabo umwe mfite tubyaranye inshuro 8. Kigali imbora ibirandyohanye nta soko ngira nzabagurisha. Nukuvuga ngo ngiye kuvuga guki icyo gitendo nuko nahuye n'icyo kibazo ngiye umugabo wanjye akaba afunze. Turababaye abagore bigize babi bararara amajoro ari abafite abagabo ari abadafite abagabo. Sina wangegera gahura n'amaci ngiye kubabwira mudugudu tudakigegera mu rugo mudugudu ntabwo twara turabana. akanyanga mu mutara ndakakuroga. Ntabwo uzi wari ushatse kwigereza wandeza amavi wawe niyo wasenda iki njye ni isasu ry'umukecuru. Nzovu uzi ko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba. Bazirana gukona. muzi nyine ati ibyo bintu atarabijyamo. Yego. Urumva turabana. Rero sinumva yuko ubuzima twabanyemo bwose bubi n'ubwiza yagera ahantu heza akashaka abandi bakobwa. cyangwa nzova mujyane Sodoma. Kandi ikintu muzi nzi ko akunda inzoga gusa. Akunda inzoga, ibintu by'abagore ntabwo bimuzi. Kazane kabi. Kuri Ziba.